Күндүлүк жаштарыбыз болгош ада иелер. Эки күнүң мендисин айтырбышаан. Чуковский аттык библиотекада болуп өтүп турар. Жаштар ному деп декада табарыштыр. Силерге шак окуугаасын матбаатыр деп номдан тоол үзүн номчуп берин чөчберек көрүңер. Ак сагыш, кара сагыш ие алышкы. Ак сагыш, кара сагыш деп ие алышкы чораан жөңерген. Ак сагыш ак аттык, кара сагыш кара аттык жөңерген. Ие алышкы орон сууру ада ези чок болгоштуң. Чер кезип, чемне бижип, аалдар кезип, айбыладып чоруурубуз жөңерген. Бирле ховунун ховузунга чоруп турда, хат чаашкын хадып, чаап бүргөп, туманып келер орта. Ие алышкы да азып тенип, аал оран тыппайын. Углаанна чериндиве чоруп берттирлер эспе. Ол азып тенип чорааш. Аштап сускак билгештиң ашым, тыпчир айын тыппайын, сүмележип чоруп олдурган артыр эвеспе. Кара сагыш чоруп олура, чугаалаан. Че туңмамак сагыш бодуне сең ак адыңны өлүрүп чиирдир. Ам эрте мен адымны өлүрүп чиили дээрге ак сагыш. Ынжан кайлаакым деп чөч берешкен эрген. Аштаан эрлер дораана ак аттың эзер чонаан сойгаштың. Öldürgeç, edin tögere çigeç, kara adın örteyiştin, iyeli hoygaşkaş udup çıdıp attırlar espe. Erte ak sagış durup bu yerge. Kara sagış akkızı, kara adın onu algaş durgunap çoruyu bargan boluptur. Amda mungarabla basıp çorttur. Boh hemni örü çoktazımıza eki boğur dep bodaş. Deyimge hemni örü alsılap basıp çoktak bağıttır espe. Хемне өрі чокта оларга чөбірей чадыр тұрған. Ақсағыш денгі чадырны бақыларға 4 чүгінде орын салқпан болған. Ақсағыш чүү келір еве задырам дейіш денгі орындарының бірезінің алдыңға алдан құлаш тамақ асқаш кедеп чадыптарға. Кеже хайраққан, тілге, қоққай, хаван, мұндық 4 араттан аңнар 4 орынның қырынға кейіп чыткылап алғаш. Чуала жөйгелейле берттіревеспе. Уланчысын билип алыр дезе. Матбаатыр деп номна ажыткаш, бирле тугар ажытынып келген тоол ак сагыш биле кара сагыш деп тоолду төндүр номжуурун күзедим. Номжутуңар, номга ынак болуңар.